I'm on the outside. I da ste ljudi, kao što možete da vidite, nastavljamo sa Watch Dogsom. Ja sam to uglavnom sad snimao na kanalu Main, Nastavljamo sa storijem. U prošlom videu sam vam objasnio sve, nisam mogao da snimam, zezo me je XSplit, nije prosto hteo da mi snima zvuk. I eto, i sad idemo na Main Operation False Profits. Nastavljamo od prošle epizode sad na ovo. Samo je da naručim vozilo, car on demand, sports car i to ovdje? Ne, čak i gdje? Ne, nije tu. Evo ga. Order. Tako. Eto ga. Idemo sada da uzmemo taj auto i javam se, čekajte, javam se i vidimo se kada budem stigao. Evo nas ljudi, tu smo pred ovime, zamišljam se na njem. Start mission. Tako je. Tako je. Sad ćemo da vidimo šta će se desiti. Okay, gang, we're about to see this side. We're going to sit. We're all set up. Watch out for speed. It's not that kind of temple, man. I'll be careful. Kako dobro vozim, po kojim putevima idem, a? Dobro, izvinite, nisam teo tuda, šta vam je? Tu se čuo auto i mislio neko puca, bre, rekao šta je sad? Kako volim ovu igricu? Či stalno bi igrao. Uf, kako dobro vozi. Dobro, neću da enteram restricted area. Ćemo da udemo lepo dron. Heck. Give me money.
Okay. Now the range. What the fuck? Što mi je veliko mali range? A nije, nego sam ja daleko. Tako, idemo exit. I sad ćemo se u šumi. Ti odakle me vide, mamu im jebe? Odakle oni mene vide? Jebate, šta je ovo, koliko je? Ko me vidi? Gdje je taj čič? Jebate... A on je taj. Fuck, slučajno. Znate šta? Idemo direktno. Dronić. Ko je mene uopšte video? Je li to ova budala? Idemo dalje s onim. Fuck. Tak. To. Marcus is being detected, what the fuck? Ko me vidi? Ovaj vidi. Ovaj mene gleda. Sad ćemo, ne zanima me što je čovjek opet se dere da sam tu. Da. Idem. Fuck. Jebote, šta vas je? Jebote, što čuvate toliko obezbeđen zgradu kad ću vam svejedno provaliti unutra. Nema tu pomoć. Mrtav. Fuck you. Jebem li vam majku ja? Fuck, Evo ja ću da ugasim, možeš? Savrš.
Hak to aktivira, ovak jebe vam. Give me some cash. Jebote, koliko je ova zgrada. Evo ga, stigli. Give me some bootlet. Sad. Problem je ovi što mi... Problem su mi ovi što mi prave problem. Ovi čuvari debili. Tako, sad ovo okrenemo. Čekaj, nimam dronić. Imam. Eto ga. Rešen problem. Idemo ovo. Okrenemo ovaj, okrenemo i ovaj, evo ga. Ne, fuck, ko me vide? Tako. I ovo. Tika i cover. Je to taser? Tako. Fuck, back hold. Get back. Evo ga. Jumping sumo. Jumping. Ne, fuck, evo ga, ovo je krenuo kupo. Kaže da je sve gore, sve čisto. No, dobro sam prošao, nastavi, b. Nemoj mi crkneš sad. Idemo tebe. Tu, tako. Samo nemojte Markusa, molim vas. On samo pokušava da pomogne ljudima, nije decek ništa kriv. Verujte meni. Koja moša? Pixi. Mamu ti! Tvoju! Ću morati da silazim dole. Vidite šta je. Mamu ti poljubim. Da sad ne cujem. Fuck. I gdje ja sada begam? MC kolega, el nema da bega. Ne, sad će gore mi dođe. Tako, samo ti crkni. Okej, blizu sam da pređem misiju. Tako, to. Oh fuck. Kome roka? A nemam toliki range, okej, bar me dug. Ja ću da završim ovdje ovu puzlu. Tako.
tako, i okrenem se ovu, tako, ovu okrenemo i ovo hakujem. That's gotta be BMW.